on biang baik. Okay. Ini sedang main sedang bersama musik. Oi. Up kendiat ngah beli cil bateri syong bateri remote. Awak cilik ibarat hang ni. Awak cilik. Tenang ente tenang syong kimo. Langsung mengaspal. Kayak
Muss udang habis chip battery ngelawan pi. Itu. Halo, Jian. Oh, ParalokBaKhang. Oh, aku ParalokBaKhang. Hello. Ta. Ôi lại ở ngô. Ayat semua. Apa? Kau ada kalau kedan ini Delay. kedan delay yes. Kap pek na kayo signal show nanga. Saya YouTube na YouTube pat siapa isa siapi. Dan Hello. option Ôi lại ở ngô. Chứ em nó lâu lâu thôi, mình buộc không sẽ chừng ai. Kau ada kalau kedan ini Biasa saya pingaru. kedan delay yes. Kasaripi arsenal sini. Lệ xuống đường tớ up ngăn mute nó mà đấy. Mute ya ka, ya kata ka stream pek pi kan. Mute dia ka YouTube trong á kan. Yes. It works there now. Cool. Okay. Katung cumpet kini cupa WhatsApp itu perlu umpa beda pirai. What you care teman? What you care? Tớ up ngăn mute nó. The free country man. Good, passion di WhatsApp, tok. Kampau yang pidang api WhatsApp, oh em. Em compare ra. Oh biang. Một tình chuyện đi ba, yêu message ấy thật gì để bao là beli online later là yang why tak. Got privacy hả? Got privacy. Yes. Kalau ba di chuyện đi bay kan ni kadang don ter de ba pek kita wat di bay hadin ayo tu kadang. Ada hi. Kasih group dia. Group bay hilang. Mesti barang itu. Open mic heater ngalak shit hanta. Ngapa rapat nomor baka dan kini komputer ia bagi pejak iyo ngata syempre kerja nggak saat Kuma lah free murah pecah. Peace out syempre akhirat. ngata syempre kerja Silong opposite Indonesia. Balai kum dah kiwi saja aktif madang Em long kiwi kisah pecah kan di kejap bagi kiti. ya ngata tang syempre kerja nggak kam iyo pa masa bahatan syempre kerja Masuk kok ke salon laut hala. Surjompi Hey Bada. Ini di Bada bagi saya epic movie lang em. Hai. Hey Hana. Yes movie. Ya so kan hai. Syempre akhirat lah. Tekam dia dah si pecah em di kejap bagi kiti ni murah pas masuk kok ke salon laut hala. Taruh tangki syempre akhirat. Kam dia dah kejap borak kowe tangki tu syempre akhirat sudah. Ngas lah kan ki kejap tambah bakam iyo hak di syempre kejap pak jangan. VU atau CPU na. Oh VU atau UPS na. Pi ba ngabut hita. Jadi mas ka iyo pat normal bakasong layer kemudian pat bakapejak kam rakyat ah. Okey ka iyo kan. Buat orang aku lihat nak. Oh saya. Bakal layer pejak teh kemudian por terang teh ka iyo kan. Music tu. Hai Mas Priti Iwe. ParalokBaKhang pada ParalokBaKhang. Kod ParalokBaKhang hai. Kod baik ParalokBaKhang. Option kan senang akan ni ke ba iyo mah. Ni ka bis ka gitar so. Dan kong. Oh kadang dia. Tu lak yang
SEO. Tuh, kata audio kalau long, saya ke music. Oh. Bian nak atau ke gitar? Oh, sabon maaf. Itu. Sorry about that. Okay, ya ke Piong. Kahap botol-botol jangan. Dah kahap kam record ya ka audio jong pi record bitang ka banga pendek. Okay, ku. Oh, light timing itu. Pasal right ni kinda ha kemat. Kam sedin ong. Barma, okay.
Turkiye. Buat orang juga. Em ngepuli di okay kan. Hey, thumbs up. Mana udah ban comments ya because ngang along board orang roy mas maroy. Ya, dia orang kata apa komen. I don't know. Masih angkat. Comment people. Be prepared lah. Kan dia oh. He's talking to me. Oh, those pin ah. That is why. Tak usah tu. Dah serap hima kan dia baik. Okay ta. Klaim ngan off ye kini ki audio effects ya kini ka track tu kan dia pada kita. Dia sapi buat kabanga on mah. Kan dia original klaim effects. So kata baklam effects kan dapat badan dapat effects. Tolong tang tandai. I mean like that. Okay, first of all, question: can people hear me or not? Alright. Okay, tak cool. The second of all, kabiang ni kumta because aren't we going for like an acoustic vibe? Akustik yang tanpa buat orang kata kita maki original orang. Dia kalau baik hang tu tak kim dan effects dan mengot creepy kan nyi kan ai ngin buat effects na ngin buat na. Fikwa extra effects sakat dupat. Baik kan kamu apa kan off biang. Baik ngai lagi ngai sutup mah tanpa ban batai pipat habban cepet sengau tes. Hold on. Mana tetap kutu buat fila eye effects. Kamu mengandap dengan loop yang kan dibentah ni kan dia ke section ni ya. Loop tang kendai kat dekat so loop tu biasa orang kata tren kalau untuk kalau solid mah kasur ka sound dia mentap dengan on ki effects. So I like the effects part better. Effects ta. Oh. Kakamlong refine kakamlong refine ngamot orang kata hi ngarut tang bang skuli pikin ong la barai you. Ni sabun sen ngarut ngali aku ni hi dengan cupun bet nak sa tangka kini mixing kindat cupun bet kindat tang chu you. Commit. Yeah, I know 1.5. Dan I know kan dia minus 3. Sebelum tadi live subs jangan empower live subs. I feel like ngalong loud hale tangan ngan reduce ke volume mak. Ada pi long tak tidak manga ni ada pi si spa atau keren. Kalau self conscious ha. Saita. Woohoo. Sing wait I will sing okay. Jai no. Yes no. You wait. Bro jai. Hey, wait a minute.
Hi Mar. Kandidat top music itu kempang aku minta. I just don't know what I did to do. Kata live subs jangan aruk kampa aku nak minta. How come? What live subs? What live subs? Live subscribers kan? Subscriber account. I nak dekat nikah. Itu. Live subscriber account. Social blade. Muss MUSIC. Dan buat lah di syakaran anda lah di tangan kata apa je? Tangan kata nak dibentik kerap je kan? Anglah di kerang kan, that's why. Oh. No, Chicken chow yo, chicken chow, mana babang chicken chow. Live subscriber account. 474. 474. 4 to 475. Makanya dapat dalam big show kasi minimize. Ada kena social play. I just don't remember Di syakaran. Tiap tangan pola di syakaran yo. Oh, tiap Allah. Amah lihat mo. Wait, uno minuto. You wait. That's high. This girl this cannot wait. This girl you know. I don't like this. Cannot able to like. Oh no. Kung to. Sige 1000. I dot jam kong. Dan tang dot clear. Hey 476. Height with 1000, 1500, and 4. Crop. Crop. Ngapa era sila euro? Yeah, kadang kanya ka live subscriber account eh. Nga ngapat ka to ka bakali ka ding koong kaja kan kam di bakal kami apa bit dia kan. Ano. Cool. 600. 750. 700. 650. 650. 500. 4. Kita buat ni kinong pikai buat dengar orang buat. Wait, no, I need to fix this. Tu kana nak call. Oh, hai kadang. Hai, cisi ang. Ngamot itu kan dia ngamot ang ka ni hapor production class 7 8 9 kumtahi 7 8 9 kumtahi pada school. Gi ta chpolok king basit so ta nak penyatam penyerai ang. Man ka pon ni shop hapor kamera komputer kan computer room jong ka school. Kenapa ngin yo roi mangi kum tu. Dia kapol mangi la ya roi kum tu teng kita kena ki shik wan ki wan tit ka jingkang ting shik kang kata jingkang ki sha ka computer room jingkang ting habli plie kan lari plie ki shong tang alai second ki la mi kum ta man ka tayo man ka singi man ka tayo kum ta ki le Kali atat tikam lah situ kenapa? Ngatri atat kam kayaknya dia asnan.
Dia hakawai kasih pat ba oh lah awai lah just tu. Siap tak. Aku nak mod on ya. Dia nang tapat ke bangi dang jam kunta. Dia principal ngi kan wan khang ba ka khang nambar pada khang te yo jat de bajai ka jat kita insya kan office ya. Ne ada pilih lemboi syak mai baro. Yo atau sa khang syu. Tinggal la le entah kan. Dia khang syu. Aku ka sengi pat ki udan kena kile me kum tunjuk kan ngim khang syu jing syak ka kamera jang kata komputer room. Jadi kita kena pat ki wan kile me kum juk ki room kimi teng la wet tingi khang biang kan jing khang. La khang ti kila wan room sipang kila mi. Tangi da pi room bet da pi mi mo nai le kum ni bangi wet ni long ba thot. Te nang ta pat principal ngi tiet biang kan tiet musician te ong wat khang kum ni te ngi ong itu sa. Telah syai pat ngidip biang kilom kimi mi tu kena kan kimi ki pa play pa khang tu ka ji khang. Ni khang itu sendan kan. Khang itu sendan kan play show. Deda lalu kita pat wanti jikang kila tok tu. Teng ngau itu polok kan on naik player dak sudah naik player. Tapi tok tu polok ngapat kuat show ne. Dari pada principal. Dari principal. Ini belum predictable lah itu jing itu kana. Ya bina marba